Tambone ya Athiani Fm wase vitu vinya vitu saya katatu ya kilungu chama sanja na Athiani saya wasiwa mwene the 90 tondo tande tuende na unenga na ndaya si twende sia muthia kwa mututia president wa kele wa ndea Kenya Daniel Toroitich Moi ni kwa thitende kana itu kwithe wana muweni studio mheshimiwa David Musila inde oloku kwithe ya ituteleza muno kwa alama nasi wende methe ya moya umie kithilane meka ende kwigwa o iwe twa itho kwa mausio kana mauthuku inde twa ngwa muno utongoi wake wailye na inde ndi cha utande ututie kana ni legacy bainde ila ututie kuinde nena kimheshimiwa David Musila studio niwengwenda kumudhocha ikenda inde ambe kukethia na inde kumba pautu ilika ondene wa unene ni wito karibu sana mheshimiwa ndene wa studio sia Athiani. Asante muno Bonaventure na ningu kevya efkisia maku the Athiani kula mai asante sana na indi tututandi tuende na ibinda ya kumeta ile na wetu ni president safari ya mudende ya second president mututia Daniel Toroitich Moi na maybe kwa kuambia no abakomania nake mututia Moi katika mubewa provincial administration yuko kwanzia wele na siweti na wa moya umie kibelane meka kwigwa o maundu maiwetwa yolo wa Moi utono muelesya president wa kele wa ndea Kenya mututia Daniel Toroitich Moi. Asanda mbe ni ngumia rambirambi siako kanangethi sia ukia kisio kwa family ya mututiwa Daniel Moi president wa kele wa ndea Kenya nye tondo mwisi hayati Kenyatta akuwe mwaka wa miongo mwonza na nyanya na evinda yuna ADC na kwa huu na tuika automatically na hiyo DC evinda ya president Moi haikuwa hata kivila na indi tuwe kalanga o kidogo jina Merkel 79 amba andika kana ambasata PC provincial commissioner wa Central Province evinda yuna hiyo miaka mibudhu muno miaka miongo 3 na mwonza na kwake kumbosa niwe mwakilishi wa geta PC ni wa mwikausi wa miaka miongo 3 na mwonza kwa wai usenye muno na nundu wakuthani wambani kana ndonya kumwakilisha kana geta PC katika province ya Central ila tondo mwisi ni province ya ina dhina muno kana idho anadhina vinda yingi na ninathukumie nake kuma vinda ya miongo mwonza na kenda kukovika miongo nyanya na ndatu ta PC na kuko vinda yonde ni twaikie maundu maingi muno na nidonya kwa kana president Moi ailo lili kana tomwen mutongoi ula waende ize maundu maingi ndinu ya Kenya hasa maundu ni ma kisomo maundu ni ma sivitali maundu ma andu onde ona kila kindu ona kwenda makanisani kwikarambi na ko nitwa kuniewe mwingi muno ndinu wa Central Province ona twa kila twa mibaka toka ukamba na wethia ni watu tetia muno ndinu wa ngaliko sia ukamba hasa ngaliko sia mwingi na ningi nini sikana no atera sia kunukula kungi ndinu wa ukamba ni weta baunundu nipona mutwanga muno haiko na we mwingi muno asanda we ayo nyupata PC ni mwa komanete imwe kwa imwe ukethia ni wako mana nake aye mundu ta mundu nita kwaza twamanyanie tene muno nundu na IDO na IDO na kuru nake vice president kwa ni wesi uthukumi wakwa na niwoka o nakuru na kamanyondu nedio wani niendesie lakini kundu kibia PC ni asane kulingana na ma recommendation kana undu watabisi othukumi wakwa muno ni ula wa APC wakwa Simeon Nyachai ula ni wa na independent wake na APC na kwa ila kwa twiki kana Nyachai ni wakwata kibela kinene kana kilio kinene ndini wa central government ayuma
whether ni waile recommend ndino ama DC o ndela ma Central Province nulo kona ile kukwasa kivela kyo na mbendekeze kola kwa president na etikela kanani na ile itakwasa kivela nina ukuhusu nundwa ujuzi ula naina wo ela tukubwa mamba inena na muno ala mathukumie bakube na mututia retired president Moi mbeasia Moi ne wetha hese kila kiende ndene wa kila kisio cha ndhe ya Kenya na tawai katika system wezu ya provincial administration ndizi kuthukumana nake kwa ili atanondo wa mama sasa ingine wa kunia itho wanini maguko ya ndhe ukeza kwibwa maybe yukule zinto wata zita zinto for the boss lakini zaidi we ayatonya kunena na mundu wonde na hasa ilote kuamini ulawi kibilani lakini tangoneno voa kwa vaisimu ila ita wa hotline kana simu ila yumite kwaku ikadhin direct kwake na kinu kiambe president Moi muka ni watuko ni asimu idhi onde ma PC onde akamanya kila bandu baende yata kuna kwe PC waino mbaka with the wisi kila